ary anao lasa niova koa anaranao lasa Kristian. Tena misy fiovana misy zany ary le vadinao iny zao mbola hany ambanivohitra agny sa fa ty madame Clémentine. Rangatia maniry soa ny anaran'ny vadiko fa tsy Clémentine nanao zany. Azonao zany andraso aloha hitanao zany de mbola fiovana raiky andraiky zay de lasa zany faniry soa iza maniry soa. Niovanao ndraiky zany vadinao niova koa zany. zao ny teneniko anao raha monsieur ny anarako tsy raha George anao zany Christian ary za zarebirebena ty amin'ny lalana ntsony fa tena efa tiritra aminao hitanao zany raha George niovatra amin'ny fandehanao. Marina tokoa raha ve zany tena sy raha George tokoa ve igny fa de niova aloha le dala ary sao de mba zavatra hafa anao ary zaho ara ve raha firme sa tsy raha firme aho fa iza tokoa ry aho tena misy zavatra sy mazava mihitsy sao de mba tsy raha firme fa izy aho mety marina le fa sy George mihitsy laha igny ary Claire mandalo igny.